Tiga terus. Suksema aturan titiang antuk galah sani ketiba ring titiang. Om Swastiastu. Pineh ajang-majang ring Bapak Perbekal Makal Guru Wisesa Desa Bungkulan. Para panuriksa sani banget wang yang titiang lan para pemilat lomba Masatua Bali sani tresna sihin titiang. Sani mangkin titiang Masatua Bali sani mermurde siap selam inggih kacerita yang jani siap selam ngelah pianak pepitu ane paling cenika konden ngelah bulu madan idog lagan entu siap ane cenik konden misi bulu siap selam ngale maman ke umani tepukina ditu ilutung lantas ilutung metakon Bi, matakon je siap selam. Nang Khadijah nye ngali maman. Di petengi, nak Khadijah lakunya medem. Be, lutung, kar kengken secai nakon apa pedaman awak ini. Oh, sing je, nak matakon dogen. Buin maniane, siap selam, ngale maman kebet beti. Tepukina pun ditu ilutung, lantas ilutung buin matakon. Bi, tepuk bini siap selam matakon je nang Khadijah nye ngali maman di petengi lah Khadijah lakunya medem. Be, lutung uli bicai nakon apa pedaman awak ini kar kengken se jeka gembok. Oh, sing je nak matakon dogen. Sedak dina anu siap selam ngale maman ke dau pangkung. Sanjin itu belum ingin digati. Itu pianaknya siap selam anaknya abesikan ngomong. Ni, lan subuh mulih nih. Gulami kedigati nyan sing gedang mulih nyanan. Tuh cening anak nuselin nih lan ngali maman kiki. Buin jempan itu ujani balas gati. Itu tepukina umahnya imengku. Nah, timpal jam kejang nawang meng entu meyong ane memunyi miau ditu siap selam makaukan mengkuo miau nyentu na ni icang siap selam miau engken tu siap selam. Bang je icang nongos ini apa tang dogen ujani bales gati buat ngajak pianak cecenik. Oh nah meng metlep dia sube di sisi gen aring paman embon. Oh nah ditu ipi anaknya imengku anaknya abesikan metakon mi nak oli dije tu mi adi jakerami gati adi ento siap selam ngajak pianak pepitu di petangi lan sagrep. Oh nami mi icang bang kampede mi icang bang hibone mi tuh subet cening depan ani yang dijual taken siap selam ditu siap selam ninguang petutore imengku ngajak pianak nih lantas siap selam nundung pianak nih cening jam kejang bangun. Aduh, engken si mi kaldo nukiap gati apa? Seninjak makejang nak ke sagrep teken imengku. Seninjak makejang sekebesi mabar tukat ujani sube endang, belabari sube cenik. Oh, nami. Brrrr, swak. Apa tuh siap selam? Entu, don jatine ulung. Brrrr, swak. Apa tuh siap selam? Entu don jatine ulung. Itu tua ada siap selam teken idoglagan doken. Siap selam nuturin idoglagan
cening doglagan kan mimika lain, cening doglagan yang lagi sagrebet tepken imengku, cening doglagan mapesan mungkin na mimi mengku lakar engkenang icang lakar tampa ya lakar tampa be icang nak nu cenik ben beli kar sedang amajak pianak-pianak imimini makejang gitu men ngomong cening nah oh nami ditu makabar isiap selem suap apa tuh siap selem sing ada nak nyautin apa tuh siap selem sing masih ada nak nyautin ditu imengku nundun pianak nih cening bangun engken cening siap selem subuh madam tuh langsung jadi sagrep oh nami kamu sugian lumina dia subuh pangencol itu adeng iya menjalan imengku maka siap tua anak bukin idoglagan dogen ditu aduh mulai belum nah cai doglagan kar cai jadi ketampah ditu iya mengku nage nyagrep idoglagan maka cap di waktu nih nage sagrep taken imengku idoglagan makelit imengku nyagrep batu ditu cuak ungote musugeti aduh gigine kecong aduh ditubuhin bakat tange doglagan nah cai doglagan cai subuh bakat tang jani celakar ketampah mimi mengku lakar egenang icang lakar tampa ya lakar tampa be icang nak nu cenik bin beli kan sedang aja pianak memene makejang buin alu icang pakat tumbuh gede subuh tumbuh bulu itu ada icang tampa oh nah dua gasini cenik nih ditu iya ibu ine idoglagan jani idoglagan subuh tumbuh gede subuh tumbuh bulu ditu iya nagi tampa lantas idoglagan mekeber mabar tukad ngali memene teken nyaman-nyamane nuturang paundukane imengku uli ditu iya megending ngo gigi penggangnya plok batu ngo gigi penggangnya plok batu ini sekadiasa punika titiang mesatu Bali ngiring sarang sami ajegang basa Bali nih kali tepat merasa kiap ngai kopi Bali de kang ti angsap mebasa Bali kirang langkung titiang lunas geng rene Singapura Om Santi Om. Kemudian sarang sami berikan semangat. Niki Savitri pamilih saking nomor 3 sampun presiden aturan Satu Bali. Niki keluarganipun mugi sareng puri nyaksi nggih utawi nonton nggih. Bisa berikan semangatnya kali tadi.